uhlamvu kuphela mina engikholelwa kulona mangabe umuntu engithuka isimo senhlamba engangithukwe umthandeni ngayo isibhamu nje mina mangibona ngikhipha isibhamu so ngisikhiphele kumuntu ongithukayo angisikhiphela manje wena mawugaqa amadolo uhamba kanje phakathi kwezinja into uthi mina mangithi pusat ngukhethe yes hezo maskara bafowethu njengoba sihlangene awuyingane ezazanayo siyazana vele silokhu sintroducana siyazana ukunika nje i-background bafowethu ngoba sihlangene ngento enhle ethintayo bafokama utata lezebhola sibe nomdlalo emdletsheni lezi nsizwa zibuyisela emphakathini kahle kahle so waba umdlalo omkhulu kakhulu nathi ugcina ususenza sumangaza nje ukuthi la wasuka kulelizi la sino-Tjatha sino-Butunala sinomavunda insizwa nje le naye edumile naye ihlanganisana noma ngingazi kahle ukuthi ngiyibona sekukhuluma nje mina online lapha seshele intombi lapha ekhotha umlomo ngimazele ezinye izinto eziningi ngiyibona kanjalo sihlanganele uhlelo lelo second leg yebhola la kaMthandeni noTjatha so sidonsa uButunala ke ngoba umuntu ufaka amaphepha la icelo zokuthi sicela ukuthi umdlala ochaza ukuze ube impumelelo nezinga likhuphuke compared to emdletsheni uButunala uyithanda into enhle ukuthi naye wabona lento inhle nami ngaze ngimkhumbuze indaba into ayibhala noma umuntu wayecele izinto ezilula ngoba into nazi izinto ezayibhalekile la kwaba nje obanana ama-orange ama-cooler box ama-still water ama-painkiller ama-ice izinto nje ezisimpule engicabanga nami phela awukuthi umuntu wambona hamba ngebhanoyi bezocela imoto nami ngenza nje ukuthi angathi ngathi kuzoba nemali yami ngihamba kulelo zinga lelo so kodwa ke lokho akusho ukuthi siyamvimba phela ama ukuthi yena ufuna ukugamanqa nje agamanqa ukhululeke sidiscussa lezo zinto la ngenhlahla uButunala uyavuma ukuthi uzolekelela no kuyajabulisa singathi nje siyabonga kakhulu kuMfowethu-Nala ngokuthi usukumele phezulu ngoba uMasondo wayengitshelile ukuthi hayi cabanga ukuthi siyenze njengoba umlenze wesibili siuhlela awukuthi uba nesasasa elidlula leli yalasemakhaya emdletsheni elali khona yilaba likhulu kakhulu sethuka sona masibona into ukuthi ingamenyezelwe insukwini ezintathu kodwa ibe nje yaya ngoba kwaba 3 days kuphela sikhipha idate kodwa kwavela kwaba into esingayazi nathi ukuthi singayichaza sithi so ke manje ukuthi ke kungafanele ukuthi ihleleke ibe enkulu so siyafisa ukuthi sibonga kakhulu mfowethu ngokuthi uvele wasukumela phezulu vele ke into ehle bayithanda akungithusanga mina ukuzwa ukuthi usukumele phezulu ngomvezo ukuthi igama yena so akungithusanga mina ukuthi uye wasabela ukuthi ufisa ukuthi ube ingxenye futhi ungene ngomkhono nesiphanga kulento yenzeke ngoba inhloso igqugquzela intsha ukuthi inaka izinto ezinhle inaka izinto ezakhayo njengale ibhola liyikusasa kubantu abaningi namhlanje siyathokoza ukuthi umhlophe simrecognize njengomuntu oqala kwabayibonile ipotential ye-partnership nalolu hlobo lwe-initiative esinethemba lokuthi mhlawumbe going forward kuningi okunye okuzovela lapha mina nje bengiyothi ngiyamreduce umhlophe manithi ama-orange nama-apple umhlophe usengaphansi angawachitha mina nabengikhetha ngizothenga ama-orange hayi lelo zinga lelo ngiyafuna ama-orange awacela bomama emakethe njengamanje-ke sizokwenza amaphepha-ke nezinto ey'dingakalayo njengokuhlelo loxhaso ngoba into yoxhaso iney'ndlela ey'thile naye yenza ngakhona ezayo ukuthi cabanga ukuthi siyibhekeni kanjeni nalokho ningathati ezifuthi usizo kodwa manje uthanda ukubamba ngiyabonga kakhulu MCTjatha beqala siyilandela lento okunye besibona ukuthi ngathi akusenzeki nawe ngathi give up kodwa ukuyimisela uye noma ngasavuma usibekela sikhona namhlanje Manqele sibona kakhulu mfethu ukuthi ungashaya iginci kuphela kodwa ucabanga ukuthi uyi-inspiration kwabanye abantu ngoba lokho enikwenza mina bafethu ngithi akusikho ngiyazi senibadala anisaze libholo kodwa nibheke iy'ngane ezililandelayo ngamfuthu
okunokuthi okungisondeze kakhulu mina kulo mdlalo wenu ukuthi ngibonile ukuthi nikhathalele ukuthi ingane encane ifuna ukuqinisa njengoba Dr. ukuthi ebibona kude ungakwazi ukuyisondela asu-upgrade nawo usuke kube sezingeni uma kufanele abafana bathola ama-tracksuit babodlala batholele ama-tracksuit uma ukuthi abafana bazohlala khona akuna-shelter sikhandeni shelter ukuthi hayi bona indawo kahle libona ibe right amanzi akabathola bekhona into abangodokotela uma kwenza khona indlela abadala ngicela sidlaleni bafowethu okunye nokunye mina ngiyohlale ngikhona ukunilekelela ukuthi umdlalo uqhubeke phambili uma nisakubiza ngomdlalo mase nikwenze okunye hayi ngiyaphuma bafowethu ngicela sikhuluma umdlalo njengoba sikhuluma nje kutekwa noma sekuyiniwe futhi kulodelwane ngokomdlalo masikhuluma eqinisweni liningi igazi ngabe selachitheka mara ngileqonyana kanjani ngamaphalo kamanje iziphi zakhe zonke uyayilwela ngihlaza impela. Here's Umascar. wethu Awu mfethu. siyathokoza Cha bafethu siyanimukela la sihleli khona ngisho njalo abayini nifike kunesimemo esinemukela. Mapholo nawe emkhulu. Mapholo sisathintana mfethu nganthi angisali masabona namsathini efonini nakuzoba nomcimbi ngonyaka odlula wangathi khona xoxa wagcina ngathi akuhlangana umcimbi wakho waqhubeka mina ngisho kuthiwa mfowethu ngihloniphanga kangakanani but umuntu noma yimuphi othreatenisha impilo yomthandeni uphenduka abe yisitha kimi ngisho kuthiwa ngaxabe nami direct because ngikholwa ukuthi inkulu into ezokwenziwa lo mfana endimeni eSouth Africa so ngangazi ngitshela ngelilanga ngikholwa ukuthi kungathiwa uphethe into eyisilimazo uphethe ini or useviyeni ekuthiwa hlasela umthandi No, uma ngakhuluma iqiniso uma uthi lo gay oyihupa umthandeni ngesibhamu ezeshaya amawindi ngesibhamu no ngifuna ukusho ngakuhlonisa ukuthi angibanga happy futhi nje iyakhuba lento iyacasula kahle kahle uma kuya ukuthi ngabe kulima bami ngabe yini ngicela uzongifakazela ngiyafisa mfethu ukuthi la noma ngabe kuthiwa kwenzakalani nani ngoba umfethu nawe ngiyaphila animdubulanga nimbulalanga nani ekugcineni asikho isidingo sokuthi abe yisitha nawe. Okay bengabafani bethu okay ibona besithengela ama-ice lapha ma ukuthi sishaya iphuzo lapha nokhulubusi uyazi naye uyabona ngezulu kuye kuthiwe yidla kubi uma nikholakala senidla ndawonye kanti seningenathi kutwistana kancane lapha nalapha ngiyagcizelela ke nami ukubaluleka ukubuyisana nanokuthi umfowethu siyamdinga naye njengoba futhi esidinga into eziningi azenzayo ezinhle ezenza ngenhliziyo emnene kodwa mayengenaso isibusiso sabantu abafana nami nomthandeni entweni yakhe naye uzizwe exeke ngaphelele uyabona phela okay unawo umoya wokuphila usenganywe idimoni uyaphila lo mfana futhi uyayithanda into enhle futhi uyayazi into enhle ngicabanga naye into enenkinga nakabhekana nazo nabantu akayasebenza nababanye abangamazambane abolile cha ukhona naye la akhule khona umuntu ukhula usuku nosuku ingakho ke ngani zakwethu ngibone kubalekile ukuthi bahlangana abafowethu baxolelana ngoba uyabona nje namanje uyaqala nje ukubona ngawufakela umqhele ngimephuca isigqoko sakhe lesi nje khomba ukuthi ngendlela yesizwana ngayo sengimephuca nesigqoko sakhe sesingakimi umthanda kabi umthandeni umthanda kabi lokho yabona nje uge uyagula nje njengoba engezwani nami nomthandeni kuyamgulisa lokho bekile amasondo abeka nawe umchuno iyakhulaza ukubeka amasondo la mchuno ngoba ngifakazi wakho ngoba ngamuke naye ngifike nawo amapholo sengiqokelana naneyigqoko manje ke angikwazi ukugaranta kakhulu enkulumo ngawe phakathi kodaba lwami namapholo kodwa amasondo lokho akuchazile kuyikhona yakhumbula ukuthi bekuthi noma kwenzakalayo bekuba yimi engikhanselisha ibandla lakithi ngoba masikhuluma eqinisweni liningi igazi ngabe selachitheka ziningi nezidumbu engabe sezaphuma ukube kwesinye isikhathi angibuye nami ngilawulwe mhlawumbe ukukhula ngizothi mhlawumbe noma ispirithi sami asihambisani negazi uyabona
kungcono uma ngizoyikhiphela mina igazi uyabona hayi futhi ngokuthakatha ngilikhiphe nje njengomuntu esuke enquma inkukhu uyabona lingcono uma kule igazi ngizoyisuka nje nonqonda impi ayithi kuthiwa kubulale nabantu egameni lami uyabona. Izimpi zakhe zonke uyayilwela akapiki. Thina njengomndeni into esikhake singayifuni ukuthi laba bantu abhekana nabo bese uthola ukuthi bona sebezofaka izinkulumo uma ngabe beyingcofanela ngokomculo sekuzofakwa into ethinta umndeni. Yilapho ke thina sithiwa sesingena khona ke esike sifuse singekho happy ngakho. Amagama kaMasondo nje awachazile ayilona iqiniso. Mhlawumbe uMapholo bengayiphawulela ngendlela aphawula ngayo mhlambe bese ngingenelela emveni kwalapho mina. Ngikholwa into eyodwa ngihlaza impela kodwa nginento ehlezi ithi emqondweni wami akekho umuntu ongamdinga empilweni ikakhulukazi osuku nomlando naye umuntu mosuku nomlando naye uyamdinga empilweni. Mapholo bakudala nkosami siphila naye ngoba umthandeni bemenzela ngisho ama-favor ngisho umenzela ama-favor uyazi yena ingaphathi lakhe uyakwazi nje lokho. Njengoba sesila namhlanje sithathele thina inqumo sokuthi sihlangane futhi sobabili sinazo inhloso zokuthi sonke nje ngoba sila futhi sinazo inhloso zethu ehamba phambili ezokuthi lento ilungu ngoba kube besingayimisela ukuthi ilungu besingeke size soyihlayela etafuleni esizokwenza njengoba esho yabo ebese ngena kule ukuthi usuke wathi ungidida mase ugoqa awufuna ukufakazisa ngomuntu oyixokwanyana yabo umacingwane so ingakho ngeke ngathi ukudideka kancane kodwa ngase ngibuye ngiyabuya ngalapheka mayisechaza ngoba akumele into eziningi ukuthi uyayixoxa kahle kahle ubuso ufakazisa ngayo. Ngilexonyana kanjani ke Mapholo kamanje? Cha manje ngimsana ukungayikhisa ekukhulumeni kwenu Mapholo. Kodwa ngifike nawe mina la usilungisa lesimo. Manje mina ke makanjani ke emgwaqeni ngene evenini ngemva. Hayi ukuthi usuke uMasondo wafakazisa ngawo kwezinye izinto manje yabona uma uzofakazisa ngomuntu obuye vele ebuye ebengase sayidini likashaka ebuye yoba ngase sayidini la lelizizwe ugcina umuntu ongeke uzuthi namhlanje noma ngifike naye nje namhlanje ngizohamba ngizothi ngihamba la ngizokwazi ukuhamba mina ngicile endleleni ukuthi singafiki la sesiqabene yabo bengimincile manje ke yathi kungidida kancane mfethu kodwa ke hayi wangibuyisa umfowethu ngoba umfowethu kumina uyafana nomthandeni umacingwane unendlela yakhe yokuhlanya unendlela yakhe yobunsizwa engiunderstandayo ngoba cishe mhlambe kubantu abanokwenza lezi zinto zemicimbi kaMaskandi kubona bonke abenza imicimbi kaMaskandi ngicabanga ukuthi mina ngedwa umuntu okwazi ukunderstand umthandeni ngoba ngiphilile naye yabo yimina engikwazi ukum-understand kakhulu. Usehambe etshela abantu okay ukuthi okay hey umthandeli lo nimsabayo mina ngiyamazi ngoba nakho ngomncane kakubhubhuzela nje ngola mthuthu kutshela okay uthi okay ngiyamazi umthandeli mina yabona mawenza ukuthi umthandeni uzothi mawuthi umthandeni uzothi badlala okay uhambe yabaqhaphaza uhlamvu kuphela mina engikholelwa kulona awusuka uhamba ugaqa amadolo phakathi kwezinja kumele kuthini Lizo Hezo Maskandi. Kodwa ikhona lento nyana mhlawumbe nawo ngasho ukuthi bona ngaze ngiphathe ibhamu engaka mfethu lapha angibuyele mboqa ngingabe ngathi ngineqhubu longibuyele entweni ngaze ngiphathe ibhamu engaka mhlawumbe engabheka katheni lapho wethu kudlula nje kuloko mfethu ayizathu mhlawumbe nani nokuthi hoyi umdubula ngempela umfowethu noma hayi ngeke hamba awudubula la hamba ngibuka mina lapha ngiyibona futhi ngiyibhamu lapha nani enokho umuntu ozongoma ngesibhamu noma ngabe kuthiwa ubuya after sayikhuluma le ndoda nje wangoma ngesibhamu ewindini ngangibuka khona lapho futhi sake sathi sigijima khona sekuvalwe igenge yakho yaphuma nezibhamu esikhomba yabo ngingaphandle kwibhamu ngiyibuka lapho ngoba into engihlala ngiyibuza ukuthi na uba kuthiwa nasibamba nambamba umthandi Mapholo nani ngizokwenza kanjani ngangiqala ukubona umthandi umuntu amhlonipha njengobhuti khona lapha wazathi khona emotini bathi mfowethu uba vele uyamuvula ivali ungidedele ngivele ngilona Mapholo usilandela hayi no ayithe athi shona okay lo silandela hayi no okay lo silandela bana uthi amaphoyisa uyawazi njengamanje ayikho into ethintekayo eqondile
kuthiwa nansi yenze ngishoyo ngoba phela into emnandi leyo ngiyazongitshela ngento ebhala ko Facebook ukuthi uthiwa ngithuka njengamanje bayifuna ngemthuka kufanele sifeyisane njengamadoda umthuka umbonaphi mara ngimbonaphi le ibhamu ngoba nithi vele yayishuthu mina zikho ibhamu engangiyiphethe laphana ezinqwa angiphethe isibhamu sami nje sihlezi sisenqulweni nenduku sihlezi nje sisemzimbeni angihlukani naso njengoba ngafe lo manje ubaba ngimncane nje ngathembela kusona kusukela lapho sihlezi nje sisenqulweni isona engangisiphethe inhloso yami eyayi ngiyenza ngize ngisikhiphe ngoba ngangibuka umuntu ongithukayo mawukhumbula kahle indaba eyisuwe mina ke inhlamba ngikwazi ukuyibekezelela ngidalwe kanjalo angikwazi ukuthuka angikwazi ke futhi ukubekezelela inhlamba uhlele eceleni kwami nje nawe yazi mina ngikwazi ukubekezela inhlamba makwangithuka ngicabanga lento kuyona ngithembele kuyona esenqulweni ukuthi yona ezokwazi ukungixazululela isimo ngoba wena ngithuka mina ngikwazi ukubuyisela ngenhlamba so mangakwazi ukubuyisela ngenhlamba mina kumele ngibuyisele ngohlamba ngoba inhlamba lutho uhlamba kuphela mina engikholelwa kulona mangabe umuntu engithuka so ibhamu kahle kahle sagcina singena kanjalo isibhamu kule yanto leya ubani wethuka sasizolungisa isimo senhlamba engangithukwe umthandeni ngayo isibhamu nje mina mangibona ngikhipha isibhamu so ngisikhiphele kumuntu ongithukayo angisikhiphela manje wena mawuqaqa amadolo uhamba kanje phakathi kwezinja into uthi mina ngithi kuside ngukhethe ngithi uneyinwele wena ngoba phela uzobuthuka izinja ngithi inekhanda leyinwele ngoba phela mawuhamba uqaqa amadolo phakathi kwezinja ngithini so mina inhlamba engangiyikhiphela isibhamu uma phakathi ngoba ngisho ngabe kuthiwa le yanhlamba mina yayiphume kuwena amasondo noma ngabe kuthiwa le yanhlamba mhlambe kuthiwa ngangithukwe mhlambe kuthiwa ngangithukwe nje umayogati na ngizomkhiphela isibhamu hayi ngoba kumthandeni kuphela iyona ekwazi nginayo kodwa into ethi wasebenzeka kakhulu kulela phuma ke lapho phuma lapho manake bane malifethu asikoqeni lokukhuluma ngoba ngeke kuphele angeke kuchaze vele lokho ekuchazayo ngisithatha ukuthi simukela khona sithatha ukuthi simukela khona yabo ngoba akwenzakalanga iqala lithethwa ngamagama abantu lithethwa ngomnye akwenzakalanga lokho ngicabanga ukuthi inkinga yikho kubalekile izinto engayicela mina lapha nje uqhawulana kwabafowethu ngaphambi kokuthi ke kube khona umbizayo lo uthi uyambiza yebo ngajabula nje ingane zakwethu bayiqhawulana nami ngimbekezelele nje asukumane usiko cha awusiko usiko nje hamba nechola hey